Ndahiro Valence papi. Yes. Naje muri Tour de Monde. Ariko hari ikintu kiri nakomeje kubwira abanyarwanda. Sinzi niba banyumva. Ndashaka wongera umfashe. Ugira ikintu bivugaho. Sibyo? Wende wowe uranzi. Y'abandi bambona babagira ngo wenda nasinze. Sibyo namamariza company nyinshi. Ariko kuri iyi nshuro ndashaka umuntu witwa Rujama Phones Shop. Sinzi niba mwari bwahure. Rujama. Yego. Reka nkubwereke rero. Mbwira pe. Kugira ngo umone ko ibyo nkubwira biba ari ukuri. Iyi telefone ni iyihe? Biri serieze. Oya. Ngewe ubundi abantu bamenyereye ko ibyo mbabwira bigomba kuba ari ukuri. Telefone ni iyihe? Ubu sisi 16 ndahe. Niba atari 15 Pro Max. Ubuse waba usobanukiwe uri n'umusirimu tuye Kigali ukaba utazi kwa Rujama Phones. Waba utunze telefone? Ntago bibaho. Rujama Phones Shop rero. Banyarwanda kazi. Bantu bo muri Tour de Monde. Barabure. N'izina ry'Imana ninjye uhagarariye abafana pe. Igare ryawe rifite bingahe? Kimwe n'amasegonda 60. Rujama niwe warinkuriye muri Sweden. Umuntu witwa Rujama umwe yabaranguza telefone ama accessoire mukaza mukarangura noneho mukajya gucururiza he Bugesera Nyabugogo Gatsata Kibagabaga Debera uduce twose amagara n'imiryango kuri screen yawe urabuhamagaye Rujama ibindi uzanshimira nimushaka telefone yawe ongera oya buriya yababwira ushaka telefone original ko muri mujyi dufitemo abamamye nanone barabamamye nabo aruza kayikwereka ngo yamake ibyo bintu bya uyigezayo bahita kujyana ntabwo nabana afite telefone yo kwa Rujama